sinongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese hano ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa gatatu ni tariki 2 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 ni mu gitondo cya kare amakuru azindutse. Aya makuru araza kwitsa Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe rero ugiye kujya ku kazi, wowe ugiye kujya muri gahunda zitandukanye, mbere yo kwinjira muri ibyo byose nyemerera tubanze dusangire amakuru aramutse muri iki gitondo. Aya makuru turaza kubabwira yuko hatangajwe umutwe watangiye kurwanya leta y'u Burundi. Ibi turaza kubyinjiramo ku uburyo burambuye muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yikaze yongeye kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zo zitwa CMC ni muri Ibwito. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku by'abakomando babiri b'intare za Sarambwe bivuga ko ngo baba bashimuswe na Wazalendo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko hashyizweho abayobozi bashya batwirwaneho. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho turaza kunyarukirayo turebe uko ibintu byifashe muri teritwari ya Ituri. Abagera kuri 24 bose bashimuswe na Wazalendo zitwa ADF ahitwa Imambasa. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko Wazalendo 20 bamaze gutabwa muri yombi n'umukwabo ukomeye kandi wo ku rwego rwo hejuru ukozwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ahitwa muri Sake. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri teritwari ya Ituri. Turaza kandi kubabwira ko abantu 850 bose ari bo bamaze guhunguka yuko n'ubundi hakomeje kuba ibikorwa by'intambara muri ibi bice. Aba rero bakaba bamaze guhunguka bakongera bagasubira mu byabo. Abarwanye na M23 bagororewe mu gihugu cy'u Burundi. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye turebera hamwe uko abatsinzwe ku rugamba na M23 bo mu Burundi baje kugororerwa. Turaza gusoreza ku bitero byagabwe kuri Kiliziya i Lubumbashi, aho abitwaje intwaro bagabye ibitero bikomeye cyane kuri Kiliziya, bikaba byanatumye Kiliziya iba ifunzwe mu gihe harimo gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane abagabye ibi bitero kuri Kiliziya. Ibyo rero byo tugiye gusangira muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Mbere yo kwinjiramo ku buryo burambuye, nyemerera nongere ngusabe kandi unyemerere ubikore ubikunze ukore like ukinjira hano uhita ukanda aho ngaho hasi rwose utwereke ko wakoze like, ubundi dusangire amakuru mu mutuzo no mu mahoro ariko no mu rukundo. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera ukore subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke gukora no kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo ibintu dukomeze kubigendanamo kandi twe tujye tukoherereza amakuru utagombye gutakaza umwanya wo kujya kuyashakishwa. Hani ku Ibendera TV mu kanya gatoya ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Sinongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Aya makuru kandi tuyinjemo ku buryo burambuye. Aya makuru reka tuyahere mu Burundi. Hamenyekanye umutwe witwaje intwaro watangiye imirwano ibitero kuri leta y'u Burundi. Abarundi barimo n'abanyapolitike bahungiye mu Bubiligi batangaje ko bagiye kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cyabo buyobowe n'ishyaka rya CNDD-FDD riyobowe na Evariste Ndayishimiye.
ishyaka rikuriwe na Evariste Ndayishimiye ari nawe uyoboye igihugu cy'u Burundi kugeza ubu. Aba bitangaje barimo ab'ishyaka riharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha ya Sifor Arusha, CN Ingeri ya yitwa Rugamba na MAP Burundi Buhire. Umwe mu bayobozi b'iyi mitwe yitwaje intwaro igiye kurwanya leta ya Repubulika y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye witwa Frederic Bamvuginyumvira, wanabayeho vice perezida w'u Burundi kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2001, akaba ari nawe perezida wa Sifor Arusha, yabwiye itangazamakuru uko biyemeje gufata intwaro bakarwanya leta ihari ngo kuko ikomeje kuyobora igihugu cyabo nabi. Yagize ati turebye ibyo tugiye kujyamo nta cyatuma abantu batavuga bati turafata intwaro. Ubutegetsi mu by'ukuri ntibukeneye ko abandi bantu bavuga irindi jambo atari bwo gusa. Ni naho uyu mugabo yasobanuye ko abanyapolitike bahungiye mu Bubiligi b'Abarundi biyemeje guhuza imbaraga kugira ngo barwanye iyi leta. Yakomeje avuga ko bagiye gushaka abandi bantu bari hagati mu gihugu cy'u Burundi bemera akizirika umukanda mu rwego rwo kugira ngo barwanire igihugu cyabo. Avuga ko ngo abene gihugu bafite uburenganzira bwo kurwanya leta mu gihe idakora inshingano zayo neza. Aba Barundi bari mu Bubiligi biyemeje kurwanya leta yabo mu gihe iki gihugu cyari gisanzwe gifite indi mitwe yitwaje intwaro yirwanya irimo uwa Red Tabara wa Aforebu n'indi itandukanye. Ndetse mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka turimo undi mutwe wa politike witwa FRB Abarundi nawo watangaje ko wihuje n'uwa UPR na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwo mu Burundi. Ngibyo rero reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru tubabwire ko imirwano yongeye kuramuka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'umutwe wa CMC muri Bwito. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi abaturage bo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bahuye ni isanganya ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeraga guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa CMC. Imirwano ikaze rero yadutse muri iki gitondo hagati y'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo mama 23 bahanganye n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu ihuriro rya CMC, no kuvuga Collectif de Mouvement pour le Changement. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko iyi mirwano n'ubundi yabyutse kandi akaba ari imirwano ikomeye n'ubundi ngo amasasu menshi akaba arimo koherezwa hitwa Kihondo. Ni ibintu rero bikomeye dore ko ngo urusaku rw'intwaro ziremereye rwongeye kumvikana muri ibi bice kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Imirwano rero ikaba irimo ngo kumvikanamo intwaro ziremereye n'intwaro zoroheje kandi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bari guhangana bikomeye cyane n'izi Wazalendo. Reka twerekeze muri Warikare. Abakamandazi babiri ba mama 23 baravugwa yuko ngo bashobora kuba bashimuswe na Wazalendo. Abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigise Wazalendo, biravugwa ko ngo babashimuse abasirikare bakuru babiri ba Alliance Fleuve Congo ba 23. Abakamandazi babiri ngo bayoboraga ingabo za mama 23 zirahitwa Misinga muri grupoma ya
ya Ikobo ho muri teritwari ya Warikare. Ikinyamakuru Actualite kivuga ko ngo aba bashimuswe na Wazalendo mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki 30 Kamena, ubwo ngo bari bageze mu gace gahuza imidugudu ya Kirumburumbu na muri bari mu rugendo. Amakuru rero agakomeza avuga yuko kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo ntacyo bari batangaza kuri aya makuru, nubwo hari abandi bavuga yuko ngo aya makuru yabari ibihuha, akaba ngo yaba yacuzwe n'izi Wazalendo kugira ngo n'ubundi zikomeze kwihesha ishema imbere y'abaturage. Ngibyo rero hanyuma turi gukubita tubangurana y'amakuru, birumvikana mbangura kugira ngo n'ubundi tugiye mu kazi. Hanyuma i Burundi hamaze guhembwa abasirikare bacitse ku icumu ubwo barwanaga n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku munsi w'ejo ku wa kabiri yahembye abasirikare batatu. Aba basirikare bakaba bari mu bo Burundi bwari bwohereje kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aba basirikare bari mu butumwa bwo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko baroherejwe n'u Burundi, bakaba rero bari baroherejwe kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru avuga ko Burundi bwatakarije abasirikare benshi mu ntambara zabereye muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mwaka ushize, ndetse gutsindwa kw'ingabo zabo bari kumwe na FARDC, FDLR na SADC na Wazalendo n'abacanshuro ngo byatumye abarwanyi b'intare za Sarambwe bigarurira ibice bitandukanye by'intara ya Kivu zombi, by'umwihariko imijyi ya Goma na Bukavu. Ku munsi w'ejo ku wa kabiri rero ubwo kuri stade Intwari Bujumbura mu Burundi haberaga ibirori by'isabukuru y'imyaka 63 Burundi bumaze bubonye ubwigenge, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yahembye abasirikare abashimira yuko ngo bitwaye neza. Abo yahembye ni Kapiteni Habarugira Aimable, Lieutenant Ndayisaba Richard na Koporo Chef Ningaza Richard. Aba barahembwe rero ngo kubera uruhare bagize mu bitero ingabo z'u Burundi zagabye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Kapiteni Habarugira na Lieutenant Ndayisaba buri umwe muri bo yambitswe umudari ndetse anahembwa miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi, naho mugenzi wabo ahembwa miliyoni 3 z'amafaranga ya marundi. Ndayishimiye yavuze ko aba basirikare barwanyije umwanzi w'u Burundi batuma atinjira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Usibye aba basirikare, Perezida Evariste Ndayishimiye yanahembye Lieutenant Colonel muri polisi y'u Burundi witwa Audace Mugisha usanzwe akorera muri komine ya Kabarore ku mpaka w'u Burundi n'u Rwanda kubera uruhare ngo yageze mu gukumira amagendo y'amabuye y'agaciro n'ikawa. Iyo rero akaba yahembwe miliyoni 5 z'amafaranga ya amarundi. Turi gukomeza n'aya makuru, birumvikana n'amakuru n'ubundi tubagezaho muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 2 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025. Twarikije muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze gushyirwaho abayobozi bashya batwirwaneho. Ku nshuro ya mbere umutwe watwirwaneho ufitanye ubufatanye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo iberezwamo na 23 abashyizeho abayobozi bashya. Mu itangazo ryasohowe ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki ya 2 Nyakanga muri uyu mwaka, Prof
Giseri Kaniki Freddy wahoze ari umuntu wa gatatu mu rwego rwa politike mutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 yagizwe perezida wa Twirwaneho akaba yungirijwe na vice perezida wa mbere ari we muyobozi mukuru w'ingabo yitwa Charles Sematama. Uyu akaba yarahoze ari koloneli mu ngabo za FARDC ariko nyuma akaza kuba general nyuma yo kuzivamo. Vice perezida wa kabiri ni uwitwa Alexis Mugisha. Adere Kibasumba wahoze ari perezida w'umuryango w'abanyamurenge hamwe n'amahoro Peace uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagizwe abanyamabanga bakuru batwirwaneho. Muri Gashyantare muri uyu mwaka turimo Colonel Makanika wari umuyobozi w'ingabo watwirwaneho yishwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za FARDC. Ubwo iyo mirwano rero yamaraga kuba n'ubundi aba barwanyi batwirwanaho bavuze ko bazakomeza guharanira uburenganzira bwabo by'umwihariko bw'abanyamurenge. Abatangira rero kwisuganya kuri inshuro rero bakaba bamaze gushyiraho abayobozi babo. Ishyirahamwe ry'aba bayobozi bashya muri Twirwaneho ni intambwe nshya mu mivugururire y'uyu mutwe ugizwe ahanini n'urubyiruko rw'abanyamurenge umaze igihe uhanganye n'ibitero bya mayimayi bigamije kubibasira kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugeza na n'ubu. Ibi n'ibimenyetso rero by'ihinduramatwara rikomeye riganisha ku rwego rwa politike n'igisirikare muri abarwanyi batwirwaneho. Twirwaneho kandi yabashije kwigaragaza inihagararaho imbere y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'amatsinda y'inyeshyamba za mayimayi mu misozi miremire ya Minembwe no mu bitero bikomeye kandi bitandukanye bakomeje kugenda bagabwaho ariko bakagenda ababisubiza inyuma ibindi bakabica intege. Reka twihute tunyarukire muri teritwari ya Ituri. Abantu bagera kuri 24 batwawe n'inyeshyamba za ADF. Ibi rero bikaba byabereye ahitwa Imambasa aho n'ubundi afashwe bugwate. Makuru agera ku Ibendera TV muri iki gitondo aravuga ko nibura abantu 24 aribo bashimuswe n'izi nyeshyamba za ADF ahitwa Imambasa. Mu bitero n'ubundi izi nyeshyamba zimaze iminsi zigaba mu midugudu ya Iraq uherereye muri sheferi ya Babira Bakwanza muri teritwari ya Mambasa mu ntara Ituri ni muri Kivu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'abagize societe civile. Abantu bose ngo bashimuswe n'inyeshyamba za ADF no kuvuga Force Democratique Alliée umutwe terabwoba w'abayisilamu ba muri ibi bice. Aniseti Katavari umwe mu bayobozi ba societe civile yavuze ko muri aba bantu 24 bashimuswe abagore ari 4 nubwo ngo baje kurekurwa nyuma y'iminsi 2 bashimuswe. Abagera kuri 20 rero magingo ngo bakaba bakiri mu maboko y'izo nyeshyamba kandi kugeza ubu ngubu ngo hakaba hatari hamenyekana cyakorwa kugira ngo ababe barekurwa. Ni ibintu rero abo muri societe civile bavuga ko bikomeje guhangayikisha bikomeye cyane. Societe civile yo muri aka karere ka Mambasa yanagaragaje impungenge ku kuba ku gace gakomeje kwibasirwa n'ibi bitero ndetse n'ubugizi bwa nabi. Ikaba rero itabaza ivuga ko hakwiriye kubaho ingamba zo kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihoshwe. Reka twerekeze muri Sake. Wazalendo zigera kuri 20 zose zatewe muri yombi mu gikorwa cy'umukwabo ukomeye cyane wakozwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nibura abantu bagera kuri 20 benshi
akaba ngo ari urubyiruko rw'abazarendo batawe muri yombi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu mujyi wa Sake uherereye mu birometero 24 uvuye mu mujyi wa Goma mu gikorwa cy'umukwabo ukomeye cyane cyakozwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Kamuronza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imikwabo rero yabaye ku munsi w'ejo ikaba yaratangiye hagana isaa 10 za mu gitondo aho abarwanyi b'intare za Sarambwe binjiye mu duce twa Moske Virunga Bikari na Ndorero batangira rero gukora imikwabo yiremereye cyane aho n'ubundi yafashwemo abagera kuri 20 bivuga yuko ngo yari abazarendo batezaga umutekano muke muri ibi bice abandi bakavuga yuko ngo muri abangaba harimo nabo ku ruhande rwa FARDC bahawe misiyo na leta Kinshasa kuza guteza umutekano muke muri ibi bice muri aba bafashwe kandi harimo nabo bivuga ko ngo ari FDLR gusa aba bose bakaba bamaze kujyanwa i Goma kugira ngo n'ubundi bagiye gukurikiranwa abazwe. Ngibyo rero bikaba rero bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje gushyira imbaraga mu bijyanye n'ama operations kugira ngo n'ubundi ibitero bya hato na hato bishyirwe ku iherezo. Muri abangaba bafashwe kandi biravuga yuko ngo haba harimo abazungu babiri nubwo magingo ya bitari byamenyekana niba arabo ku ruhande rw'Ububirigi cyangwa arabahehe ariko biravugwa yuko bafashwe muri iyi mikwabo n'ubundi ngo harimo n'abazungu bagera kuri babiri. Reka twihuse n'aya makuru kandi tusubiye muri Turi abantu 850 bamaze gusubira mu byabo mu karere ka Irumu kubera agahenge kagarutse muri ibi bice. Abaturage bagera ku 850 bari barahunze bitewe n'imirwano n'umutekano muke aha muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri bamaze gusubira mu byabo kugeza ubu ngubu rero nk'uko byatangajwe ku munsi w'ejo bundi tariki 30 ni kuwa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu societe civile n'imiryango y'abaturage bakorera muri aka gace bemeje yuko ari ibintu bishimishije kugeza ubwo abantu 850 bose bari barahunze bamaze kongera guhunguka bagasubira mu byabo. Ibi byatangajwe nyuma y'igikorwa cyo kubarura abantu cyakozwe mu bice bitandukanye byari byaribasiwe n'imvururu aho n'ubundi hagiye hakorwa ibarura kugira ngo hamenyekane abahunze batari bahunguka ndetse kandi hamenyekane n'abamaze guhunguka bagasubira mu byabo. Uko bivugwa na societe civile kukugaruka cyangwa se kuguhunguka kw'aba baturage kwaturutse kukugaruka ngo byaturutse kukugaruka kw'agahenge muri ibi bice bitewe n'ibikorwa bya gisirikare byahuriweho n'ingabo za FARDC izo Buganda UPDF ndetse n'iyubahirizwa ihagarikwa ry'imirwano n'umutwe w'inyeshyamba wa FPK. Aba baturage bakango bari barahunze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibitero bagabwagaho n'imitwe yitwaje intwaro irimo Codeco na ADF. Akaba rero abenshi ngo bari barahungiye Ibunia, Kasenyi, Komanda no muri sheferi ya Warendu ni Warendu Bindi nk'uko byemezwa na Pascal Kasero ni perezida wa societe civile wa Irumu aha muri Turi.
reka twihuse n'aya makuru twerekeze Lubumbashi. Abitwaje intwaro bagabye ibitero kuri paruwasi ya Mutagatifu Francisco wa Asizi barahangiza bikomeye cyane. Paruwasi ya Mutagatifu Francisco wa Asizi iherereye mu gace ka Ruwano muri Lubumbashi yafunzwe by'agateganyo kugeza igihe kitazwi nyuma y'igitero cyagabwe n'abitwaje intwaro bataramenyekana. Ni mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 30 Kamena rishyira ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki ya mbere Nyakanga muri umwaka w'2025, aho bivuga ko ngo ari Wazalendo n'ubundi zagabye ibitero ahangaha kuri paruwasi. Nkuko amakuru abitangaza ngo iyi kiliziya ibarizwa muri diyoseze ya Lubumbashi, ikaba rero ngo yagabweho ibitero n'abitwaje intwaro bivugwa ko ari Wazalendo, ngo bakaba basahuye ndetse banatwika bimwe mu bice by'iyi kiliziya ndetse kandi banangiza n'ibikorwa bitandukanye muri iyi kiliziya. Amakuru y'agateganyo akaba avuga rero ko ngo ibintu byinshi byangijwe ibindi bigatwikwa burundu. Kubera izi mpamvu rero n'uburemere bw'ibikorwa diyoseze ya Lubumbashi binyuze mu muvugizi wayo ni Monsenyeri Emmanuel Mumba yahise ifata icyemezo cyo gufunga iyi paruwasi aka kanya. Ibi bikaba byakozwe ku mabwiriza yatanzwe na Archiepiscopi wa Lubumbashi yitwa Monsenyeri Fulgence Muteba Mugaru, aho yavuze ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane abagabye ibi bitero kuri iyi kiliziya, dore ko ngo bikekwa ko ari Wazalendo. Ngibyo rero ibyo twababwira ho muri aya makuru yo muri iki gitondo. Ni update n'ubundi zaramutse muri iki gitondo. Reka rero mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru. Nkomeza kubifuriza kugira amahoro n'amahirwe, nkomeza kubifuriza kugira ubuzima bwiza, ariko nongera kubakangurira gukurikira amakuru tubagezaho kuko nimwe tuyategurira kandi mu gihe mwamutayakurikira ubwo byaba bimeze nko kugosorera mu rucaca. Ndabashimiye cyane rero, nizere ko ibitekerezo byanyu mukomeza kubidusangiza, nizere ko like mukomeza guterekaho, nizere ko subscribe mukomeza guterekaho mu gihe winjiye hano uri mushyashya. Ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubundi wemeze kugira ngo tujye tukoherereza amakuru datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ikindi nabasaba no kudufasha gusharinga izi nkuru mukazisangiza abagenzi banyu kugira ngo amakuru agere kuri bose. Ndabashimiye cyane rero, mwirirweho, mugire umunsi mwiza, bagiye mu kazi muhaye kandi muronke.